muhaye ikaze wowe ukurikirana Zeyipafo TV. Uramubona ni umunyarwandakazi bakaba bamwita Yoro the Queen. Uyu nguyu rero ni umunyarwandakazi ukomeza gutangaza abantu benshi ndetse akavugwa mu buryo bwinshi butandukanye bitewe n'uburyo agaragaramo cyangwa se n'ubwiza yifitiye. Ariko hari ikintu cy'ikibazo abantu benshi bakunda kumwibazaho, ndagira ngo wowe uri kutwumva cyangwa se udukurikiranye ugire nawe umusanzu utanga usubiza iki kibazo. Ese iki cyamamare cyamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi ugasanga azwi, yaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere no mu bindi bihugu akaba azwi. Ese ubundi ni muntu ki? Yiza hagana hehe? Avuka hagana he? Nta murumuna we wabuzi cyangwa mukuru we? Basaza bese bazwi ni bande? Ese yaba yarize kaminuza akaba yarayize he? Nimba yarayize amashuri yisumbuye yayize hagana he? Akora iki mu buzima busanzwe? Ibyo ni ibibazo abantu benshi nagiye mbona bakunda kwibaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Rero niba hari amakuru waba ufite muyaduhe, udutangarize nawe uyu muntu uko waba umuzi turusheho kumumenya nk'uko dusanzwe tumubona. Yagiye avugwa mu bintu byinshi bitandukanye, yagiye avugwa mu rukundo na Harmonize, yavuzweho ko afitanye umubano ukomeye n'umuhanzi Drake wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ukomoka muri Canada uba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwebwe mutubwire uko uyu muntu mumuzi, nimba hari amakuru arenze kuri ayo dusanzwe tuzi, nimba we hari ayo uzi yatubwire.